urajya he? Qu'est-ce qu'il y a? Ntabwo uzi ko gahunda ari guma mu rugo? Je ne comprends pas. Ambara n'agapfukamunwa neza. Pour moi, c'est quoi? Uvuga izihe ndimi se ko nayo kumva ibintu uri kuvuga? Moi, je ne comprends pas. Kawe ugenda, komeza ugiye ugiye. Viens là, c'est quoi? Ok. Oui, Bosco. Oui, alors? Hari umuntu unciyeho numva indimi ari kuvuga, nkumva ni Igifaransa, nkumva ni Igiswahili, ariko nkumva ducanganye. Ibifaransa n'Ibiswahili? Urabizi yuko rero ari wowe ugerageza mu ndimi, njyewe ndamukurekeye nyine, ubwo aho urashobora kukunyuraho, nakunyuraho afite igikapu mu ntoki. Afite bag mu mugongo cyangwa mu ntoki? Sawa sawa, nta kibazo. Yambaye umupira ujya kuba nk'umweru, nakugeraho umuhagarike wumve nyine gahunda ziri kumugenza. Ashobora kuba ari umunyamahanga, ariko numvise ururimi rwe ntari kurwumva. Sawa. Urava ukajya he? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? D'où viens-tu? Où vas-tu? Unasema nini? Monsieur, unasema Kiswahili au unasema Kifaransa? Nakuuliza, unatoka wapi, unaenda wapi? Unatoka wapi? Unaenda wapi? D'où viens-tu? Où vas-tu? Unaitwa nani? D'où viens-tu? Hein? Où vas-tu? Es-tu sérieux, monsieur? Mbona unanichekea tu? Icara hasi vuba. Umenye ute ko nkubwiye ngo icare hasi? Uvuga Igifaransa, uvuga Igiswahili cyangwa mu Kinyarwanda? Ukoresha izihe ndimi muri zo zose? Rwose njye mvuga Ikinyarwanda cyonyine. Uvuze ngo uri Umunyarwanda? Yego rwose. Uvuga Ikinyarwanda? Cyane rwose. Ibiswahili n'Ibifaransa bivugishaga byari iki? Kugira rwose mbere ko nabona inzira ninyerereho, ariko rwose kwisinyarwanda cyonyine mwiza. Kandi mutwara rwose ntabwo bizongera. Ntabwo bizongera rwose kandi. Wabikoreye iki se ubu? Nyine wicara aho ngaho. Ariko abaturage kubera iki mutuma? Ko leta ibashakira ibyiza. Icyorezo kimeze nabi, turabwira kuguma mu rugo ntimubyumva, muri guhimba amayeri. Erega amayeri yose turayazi umukoresha. Muri kwivugisha indimi zitanabaho kugira ngo umuntu uko mutambuka mujya gukwirakwiza icyorezo hirya no hino. Ubwo wivugisha Igifaransa n'Igiswahili ngo bigende gute? Urabizi neza ko aho ugiye ushobora kuhakura corona, cyangwa wari uyifite ukajya kwikwirakwiza aho ugiye? Ariko ntabwo tuba dushaka kubagirira nabi, kubagumisha mu rugo ntabwo ari ukubana, tuba tugira ngo tubarinde. Urabyumva? Urabyumva kandi icara aho ngaho utegereze ibiri bukurikira. kandi baba rwose ntabwo bizongera. Ntabwo bizongera ndabizi, ariko amakosa muba mwakoze, muba mwayakoze muyazi. Urajya heheze? Afana baba rwose ni imbabazi rwose misuye mu rugo ntabwo bizongera. Icara aho ngaho, icara. Nyuma y'ibi hari izindi nzego zishinzwe gukurikirana amakosa mwakoze yo gutekamo.